समाज निर्माण ह्या ध्येयकाल देवाचे राज स्थापन करच्या कामांत इगर्ज माते संगी मेटा काडच्या YCSक चेपे उकोल YCS दिसाच्या संभ्रमाक जमलेल्या सर्वांक मुझे प्रणाम. कोविडद्वारी तटस्थ स्थितीन पावल्ल्या YCS फाटल्या 2 वर्सांनी परत फुलोन येताना खंडीत संतोष आमच्या तरणाट्यांक भोगलो. प्रत्येक जावन 5 वर्सां उपरांत आमी चलोनचो हो दीस YCS असो दीस आमकां नव्या हुरुपायेन भरते आसा. गळाय करिनासतना जमलेल्या सर्वांक येवकार मागून देवाचो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कार्याचेर मागून घेवया. I call upon the choir group to lead us into prayer. आयच्या कार्याचे अध्यक्ष मुखेल सैरे, मानाचे सैरे, असिस्टंट डायरेक्टर YCS बेंदूर गटाक, फिरगज उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी, नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, रिजनल प्रेसिडेंट आनी डायसिजनल प्रेसिडेंट हांकां आमच्या YCS घटकाच्या अध्यक्ष सॅम्युएल रॉड्रिगस आनी कार्यदर्शी अमितेश सिक्वेरा हांणी वेदीक आपूण हाडूंक विनंती करता.
Good evening to one and all gathered here. Welcome to the YCS Day. I, Sherwin D'Souza, will be guiding you through this event filled with inspiration, camaraderie, and celebration. I invite Samuel Rodriguez, the President, to welcome the gathering. देव बरी सांज देव तुमकां समेस्तांक. आज आमकां वायस्या संद्यांक भोव संभ्रम असो दीस. ह्या बागी सुवाळ्यार जमल्या सर्वांक स्वागत मागूंक म्हाका वर्तो संतोष भोगता. आयच्या कार्याक अध्यक्ष जावन आयिल्ल्या आमकां युवा जनांक सदांच पाठिंबो दिवचे आमचे डिरेक्टर तशेंच आमचे फिरगजेचे मोगार विगार आनी एपिस्कोपल वारेड्याचे विगारवार भोवमानादीक बाप विन्सेंट मोंतेरो तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत मागता. आयच्या कार्याक मुखेल सैरे जावन आयिल्ल्यात. फाटल्या 6 वर्सां हांव DSCCचे YCS एनिमेटर जावन सेवा दिवन आसच्या देरेबल फिरगजीचे श्रीमान प्रज्वल सिक्वेरा प्रस्तुत IT कंपनींत बिझनेस डेव्हलपर जावन वावर करन आसात. तुमकां मानासो आनी गनासो स्वागत मागता. आमचे सोवे आसात मानादीक बाब जॉन्सन पिरेरा एपिस्कोपल वारेड्याचे YCS डिरेक्टर. तुमकां हे स्वागत. मेयाच्या 28 तारीखेर चेन्नईंत चलिल्ल्या नॅशनल कावन्सिल इलेक्शनांत अध्यक्ष जावन चुनायत जाल्ल्या एन्सन क्लेमेंट नाझरेथ तुका मोगासो येवकार मागता. आमच्या सर कार्याक प्रोत्साह दिवच्या मानादीक बाप विवियन रॉड्रिगस YCSचे सहा डिरेक्टर तशेंच आमचे फिरगजेचे सहाय्यक विगार तुमकां स्वागत. आमच्या फिरगजीचे उपाध्यक्ष श्रीमान विनोद डिसोजा आणि कार्यदर्शी श्रीमती पॅट्सी ब्रिट्टो तुमकां स्वागत. आमच्याच फिरगजीचे YCS सांदो अमिका फ्रँक नॅशनल रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन चुनायत जाल्या. तुका स्वागत. आमच्या संतोषान वांटेली जावंक आयिल्ल्यात रिजनल YCS अध्यक्ष ब्रिस्टन रॉड्रिगस आणि मंगळूर DSCCचे YCS अध्यक्षीन जसिका सांतमय तुमकां दोगांयकी मोगासो येवकार मागता. सदांच आमचे संगी आसून आमकां सहकार आणि मार्गदर्शन दिवच्या आमची एनिमेटर्स श्रीमती अनिता फ्रँक आणि सिस्टर जॅनेट तुमकां दोगांयकी मोगासो स्वागत. ह्या संभ्रमांत वांटेली जावंक आयिल्ल्या फिरगजीचे सर्व वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधींक म्हज्या मोगाच्या फिरगजगारांक प्रत्येक जावन YCS सांद्याच्या वडिलांक आनी आमच्या फिरगज दम भयणींक हांव एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. Thank you, Samuel, for the warm welcome. I now call the Secretary of YCS Bendur Unit, Amitesh Sikwera, to present the report on the activities and achievements of our organization. Over to you, Amitesh. A glimpse of the activities held during the past 2 years are as follows. Year 2021-22. Meetings couldn't be conducted due to the lockdown. The first online meeting was held on 8th August 2021, where elections were held and the following were elected as office bearers. President Ren Menezes, Secretary Megan D'Souza, Vice President Desmond Dicunna, Treasurer McQueen, Joint Secretary Luke Noronna,
Cultural Secretary Angel Sequeira, Sports Secretary Samuel Rodriguez, Iwatare Representative Delilah D'Souza. Ren Menezes was elected as the secretary at the Episcopal City Deanery, and Miss Anita Frank was appointed as the animator. On 7th October, on the occasion of the Feast of Our Lady of the Rosary, Rosary Day was conducted by the youth and many participated. Beginners Camp was conducted on 10th October 2021 for the ECD YCS members. The initiative was taken by the Vendur YCS unit. The YCS Mangalore Diocesan organized Ready for Needy. Our YCS unit collected clothes and toiletries from the parishioners and were handed over to the needy on 31st October. A total of 55 boxes were collected, making our parish the generous one. A debate on the topic, capital punishment, was held on 21st November, in which each student had to state their objective based on pros and cons of the said topic. In the month of December, competitions like Christmas star making, pot painting, bottle painting were organized on the occasion of Christmas. On 27th of February, YC students visited Veronica Vihar Bondil, a home for the specially abled, where they are looked after and taken care by the Apostolic Carmel sister. It was a great delight to be part of this program. Our unit donated steel plates and lunch boxes. The year 2022-23, the induction program for the first years was held on 12 June. It began with the prayer song and lighting of the lamp. We have a total strength of 47 members in our unit this year. Elections for various portfolios were held on 19 June. The vices members that were elected for the different posts are as follows. President Samuel Rodriguez, Secretary Amite Sequeira, Vice President Melrick D'Souza, Treasurer Erlene Sequeira, Joint Secretary Delilah D'Souza, Cultural Secretary Ivan Sequeira, Sports Secretary Joyson Sequeira, Iwatare Representative Swedel D'Souza, Liturgical Secretary Angel Sequeira, Assistant Cultural Secretary Joel Coutina, Assistant Sports Secretary Dale Coutina, Assistant Liturgical Secretary Amika Frank. With the constant support from the Director, Reverend Father Vincent Montero, Assistant Director, Reverend Father Vivian Rodriguez, animators, Mrs. Anita Frank and Sister Janet AC, the elected representatives built up an amazing team. The newly elected office bearers took the oath on 26 June and 5 cells were formed on the same day. Cell interaction took place on 3rd July. Leaders of the 5 cells were chosen and each cell was given a name. A session for team building and enhancing team spirit was held by the Vices animators, Sister Janet, on 17 July. Action songs and games based on team cooperation were conducted and everyone participated wholeheartedly. Our parish priest, Reverend Father Vincent Montero, gave insights on the inception of the YCS organization and interacted with the members on 24 July. Samuel Rodriguez was elected as the president of YCS Episcopal City Deanery on the same day. A debate on the topic, whether friendship is a boon or bane, was held on 31st July. Most of the members participated in the debate. A seminar on the occasion was conducted by Reverend Father Ronson Pinto on 7th August. 2 priests and 2 religious sisters spoke on how they were called by God to fulfill His mission. The first year YCS members participated in the beginners camp organized by the ECD and DESCO on 9th August at BJ Church Hall. YCS members participated in Youth Cafe conducted by the ICYM Bendur unit on 14th August on the occasion of International Youth Day. The YCS members made Teachers' Day a memorable one by performing a dance and a song for the teachers. The YCS members participated in Purzal 2022 on 26th October. The YCS Bendur unit secured the overall championship in Purzal. Sherwin D'Souza secured the first place in Minute to Fame and Joyson Sequeira secured the second in photography. We won the first place in group singing and the second place in group dance. Samuel Rodriguez and Amika Frank attended Yuva Janotsav 2022 Karnataka Regional Youth Commission, which was held in Bengaluru from 22nd to 25th October. Father Vivian Rodriguez cleared many doubts with respect to various issues related to youth on 23rd October. The YCS members collected Rakno subscription from the parishioners on the same day. An interesting discussion on the topic intercaste marriages and gay marriages was held on 30th October.
The YCS members participated in Aurora competition held on 4th December. Ivan Sequeira secured the second place in reel making and Erlin Sequeira secured the third place in just a minute. Food Fest was held on 10th and 11th December to raise funds for the YCS Bendur unit. The members decided to visit the sick and the elderly people of the parish, and planning for the same was done on 18 December. Our YCS students sang carols to ring the joy of Christmas season and distributed kuswar and fruits to the elderly. Amika Frank was elected as the new national representative for YCS YSM India from the Karnataka region. On 31st May, on the occasion of the Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary, YCS, along with the CL, had organized Rosary Day for the parishioners. The youth led the Rosary and Litany with fervor and passion. Each decade were offered for intentions of the people around the world. Hymns were sung and ended the event with the Litany. We are grateful to our YCS director, assistant director, and animators for the constant support and guidance over the past 2 years. Thank you. Thank you, Amitesh, for sharing the comprehensive report on the incredible work done by YCS. It is time for us to hear inspiring stories and experiences from individuals who have been a part of YCS. I now invite Angel Sequeira to share her experience with us. Greetings to everyone gathered here today. I, Angel Sequeira, the Liturgical Secretary of YCS, am delighted to share my experience in Young Catholic Students YCS. Even though initially I was more or less forced to join YCS rather than sitting at home and chilling, I was fortunate enough to make tons of memories and get out of my comfort zone and interact with new people. And if you ask me now, I would definitely love to spend more time in YCS and the friends I have made in this organization. YCS presently really holds a really special place in my heart. My journey in YCS has been nothing short inspiring. YCS provides a welcoming and inclusive environment where young individuals like us come together to explore and deepen their faith. It served as a platform for all of us, especially me, to engage in meaningful discussions, reflect on our values, and nurture our spirituality. One of the most profound aspects of my experience in YCS was the sense of community it fosters. You know what has made YCS more special for me? It is not the meetings, but my friends. We were a diverse group of individuals who came together and have built strong bonds, forming a support system that has extended beyond the walls of our meeting. Service is another core aspect of YCS, where we emphasize the importance of service to others. In these 2 years, we were actively sought out the opportunities to serve the community by organizing fundraisers and visiting the elderly of our parish. The experiences allowed me to extend a helping hand to those who are marginalized or facing challenging circumstances. The impact made, however small or big, reminded me of the power we possess to effect change, just like we always say in our YCS unit: awareness, reflection, action, and evaluation. Moreover, YCS provided me a platform for personal and leadership development. I was encouraged to take up on responsibilities, organize events, and step out of my comfort zone. These experiences have helped me develop essential skills such as teamwork, communication, and organization. But perhaps the most significant aspect of YCS was its unwavering support and guidance we received. We were fortunate enough to have our animators, Mrs. Anita Frank and Sister Janet AC, our director, Reverend Father Vincent Montero, our assistant director, Reverend Father Vivian Rodriguez,
who guided us along the side, nourishing our spiritual growth and offering us guidance in times of uncertainty. Their wisdom and presence were instrumental in shaping my journey and deepening my understanding in our Catholic faith. I surely can't forget the support I got throughout the 2 years in YCS from all my batchmates, seniors of last year and the juniors this year, especially those who were ready to read prayers or the readings on a really short notice. And a short notice not of some days, it was just a few hours. As I look back on my time in YCS, I was filled with gratitude for my experiences, the relationships that which were bestowed upon me in the 2 years. It has allowed me to deepen my faith, cultivate a spirit of service, and discover my true potential as an individual. The lessons learned and the connections forged will undoubtedly continue to shape my life and guide my actions. In conclusion, the experience in YCS has been a profound and transformative chapter in my life. It has strengthened my faith and forged lifelong friendships and instilled in me a deep sense of commitment and leadership. I will forever cherish the memories and the lessons learned in YCS. Dev bare karo. Thank you, Angel, for sharing your experience. It's time now to felicitate those who have achieved great heights and made us proud. I call upon our animator, Sister Janet Sequeira, to conduct the felicitation. I request Anson and Amika to take over the seats. Leadership is unlocking people's potential to become better, said Bill Bradley. Today we gather here to celebrate the remarkable achievements and extraordinary journey of the truly exceptional budding leaders Anson Clement Nazareth and Amika Rachel Frank. It is an honor to felicitate them on this momentous occasion. Anson's story is one that fills us with immense pride and inspiration. Hailing from Our Lady of Health Church in Chirwa, Anson embarked on the path of excellence from the very beginning. His educational journey at Don Bosco English Medium School in Chirwa is a testament to his dedication and commitment to academic pursuits. From primary school to high school and senior secondary education, Anson consistently demonstrated his thirst for knowledge and unwavering desire to succeed. But Anson's accomplishments extend far beyond the walls of the classroom. He has actively participated in various extracurricular activities and leadership programs that have shaped his character and instilled in him invaluable life skills. One such notable event was his participation in the National Students Leadership Training Program in 2019, where he owned his leadership abilities and showcased his innate potential. Anson's passion for literature and writing is evident through his involvement in competitions and events. His prowess in Konkani poetry was showcased in the Biri Biri Paus Konkani Poetry reality show organized by the Kavita Trust and Daiji World TV, where he emerged as a finalist. Furthermore, his exceptional talent for article writing in Konkani has been recognized at the parish and deanery levels with several prizes to his name. Anson's writing works have undoubtedly touched the hearts of many, conveying his thoughts and ideas in a captivating manner.
Recognizing his skill for public speaking and hosting events, Anson pursued his interest and became a certified professional MC through Mansuban in Mangaluru. This accomplishment highlights his ability to connect with people through the power of words and stage presence. Anson's leadership qualities have not gone unnoticed. He served as a college pupil leader at Don Bosco Senior Secondary School, Shirva, during the year 22-23. This role required him to lead by example, inspiring his fellow students to reach their full potential. Additionally, Anson has taken up leadership positions within the Young Catholic Students and Young Students Movement organization. His dedication and commitment led to his election as a YCS Shirva Deanery President and Udupi Diocesanal Council member, a testament to the trust and faith his peers placed in him. And now, the pinnacle of Anson's journey has arrived. On 28 May 2023, during the 19th National Council held in Chennai, Tamil Nadu, Anson Clement Nazareth was elected as a national president for YCS YSM India. This achievement is not only a personal triumph, but also a recognition of his exceptional leadership qualities and his ability to inspire and motivate others. Let me take a moment to introduce Amika Rachel Frank, National Representative for YCS YSM India from Karnataka, to all of you. Amika, hailing from our own Bendur parish, is a student of St. Aloysius PU College. Amika's journey of success began long before her college years. Her commitment to excel and her numerous accomplishments truly set her apart. During her time at Mount Carmel Central School, Amika showcased her remarkable leadership skills and organizational abilities. She served as a Carmel Blossom secretary and a president, leaving an indelible mark on the school community. Her dedication to her duties and her ability to bring people together were evident in the success of various events and activities under her leadership. Amika's involvement in extracurricular activities extended beyond her school. She attended the regional Yuva Janotsava in Bengaluru, where she undoubtedly left a lasting impression through her talent and performance. Her participation in the Ignatian Leadership Camp held at St. Joseph's College in Bengaluru further demonstrates her commitment to personal growth and her desire to cultivate her leadership abilities. Within St. Aloysius PU College, Amika's impact has been significant. Currently serving as the president of the Western Music Association, she has showcased her passion for music and her ability to bring people together through the power of melodies. Amika's talent as a singer and a dancer has captivated audiences, leaving them inspired and in awe of her artistic abilities. Amika's achievements are not limited to the realm of arts and culture. She has also excelled in sports, demonstrating her determination. Her victory in the International Karate Championship held in Goa in the kata category speaks volumes about her dedication to the physical fitness. In addition to her many talents, Amika possesses a creative and innovative spirit. Her interest in designing showcases her ability to think outside the box and bring fresh ideas to the table, whether it be through artistic creations or event planning. Amika's creativity shines through, leaving a lasting impact on those around her. What sets Amika apart is not only her exceptional talents, but also her helpful nature and a kind heart. She is always ready to lend a helping hand, and her generosity and compassion have touched the lives of many. Amika's ability to connect with others and her willingness to support and uplift those around her
are qualities that truly define her character. Dear Anson and Amika, your achievements are a proof to your hard work, perseverance, and unwavering determination. You have proven that with passion, dedication, and genuine desire to make a difference, anything is possible. Your journey serves as an inspiration to all of us, reminding us to reach for the stars and never settle for anything less than greatness. On behalf of everyone present here today, I extend my heartfelt congratulations to you, Anson and Amika. May you continue to shine brightly, leaving your mark on the world with your talent, leadership, and compassionate nature. We eagerly await your future accomplishments and know that you will continue to make us all proud. We request Father Vincent Montero, Father Johnson, and Mr. Prajwal Sikwera to do the honoring. Thank you, Sister Janet, for honoring those who have significantly impacted YCS. It is with great honor that I now invite the National President of YCS YSM India, Anson Clement Nazareth, to share his thoughts with the gathering. देव बरी सांज मागता हांगासर जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक मोगाळ फिरगज विगार बापानो वारड्याच्या विगार वारानो तशेंच YCS फॉर्मर चाप्लेन बाप विन्सेंट मोंतेरो तशेंच आयच्या कार्याचे मुखेल सेरे मानेस्त प्रज्वल सिक्वेरा एपिस्कोपल सिटी वारड्याचे YCS डिरेक्टर बाप जॉन्सन पेरेरा सहायक याजक बाप विवियन रॉड्रिगस YCS बेंदूर घटकाचो अध्यक्ष सॅम्वेल कार्यदर्शी अमितेश तशेंच सचेतकी अनिता मॅम आनी सिस्टर जॅनेट फिरगस गवळीक मंडळाचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी रिजनल प्रेसिडेंट ब्रिस्टन रॉड्रिगस डायसिजन प्रेसिडेंट जसिका आनी नेक्स्को रिप्रेझेंटेटिव्ह अमिका फ्रँक तुमकां सोमेस्तांक म्हजें वंदन तशेंच हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्व युवा मित्रांक तांच्या पोशकांक सर फिरगस घरांक एका सुत्रान म्हजें वंदन हांगासर उबे रावंक आज व्हरतो संतोष भोगता आनी ही बेंदूर फिरगस आमकां शिरवांतच्यान केल्ली चडच लागशिल्ली म्हणयेत कित्याक म्हळ्यार बेंदुरांत आसले सहाय्यक याजक उपरांत येवचे शिरवांक जावंक पुरो फादर स्टीवन नेल्सन पेरेस हांगासर आसले उपरांत आतां फादर रॉन्सन सो बेंदूर जाल्लेंच उपरांत येवचे तांणी शिरवांक आनी अशें आमी बेंदूर तोन शिरवांक येताना आमकां हर एक पटी हांगासर कितें चलता स्पेशली YCS आमी YCSांत आसली जावंक पुरो फादर स्टीवन नेल्सन येताना वा आतां फादर रॉन्सन येताना हांगासर कितें घडटा तें आमकां थंय कळटलें म्हळ्यार ती शेअर करतली हांगासर कशें YCS कितलीं जाणां आसात जायती विद्यार्थी आसात आनी तांणी सांगात येवनशे हांगाचे प्रोग्राम्स आनी अशें आमकां हर एक पटी बेंदुरान कितें चलता तें आमकां आयकूंक मेळटलें पूण व्हड अभिमानाची गजाल कितें गे म्हळ्यार YCS डे वा तुमचें एन्युअल डे कितें आसता 5 वर्सां उपरांत आज चलोवन आसा स्टार्टींग इंट्रोडक्शनार सांगलें बंद पडले आवाज नातलो युवा जनांचो तर आतां व्हड संतोश आमकां सर्वांक परत्यान आमी म्हळ्यार
एक पटी बावन गेली आता परत्यान आमी शाईन जावन आसा तरी एक व्हड अभिमानाची गजाल. तशेंच आयच्या दिसा ह्या कार्याक आपोवन हांगासर मान केल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ युवा मित्रांनो, आमी सडावत जावन आसचे एकच भायर नातल्यार आमच्या फ्रेंड्सा वटूक इगर्जेंत आसचे भोव उणें जाल्ले, स्पेशली कोवीड टायमार म्हणयेत. पूण आतां परत आमी सांगाता येता सांगाता प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करता. तर ह्या सर प्रोग्रामाचो कारण कितें, कित्याक हे प्रोग्राम्स आमकां जायचे. जायत युवा जाणां जायते प्रॉब्लम्स आमकां आसात, आमी शेअर करूंक आमच्या घरच्या लागीं शेअर करना वा भायर आनी कोणा लागीं शेअर करना आनी ते दळ आमकां मेळचे फ्रेंड्स. सो YCSन पयले मेळचे फ्रेंड्स तुमी शेअरिंगान थोडो लायकाले, आमकां चड मेमोरीज दिले आनी पुरो जाले. बट देन आमकां फ्रेंड्स मेळ्ळे कोणा वटूक आमी शेअर करता. सो YCSन एक विशिश्ट रीत आसा सेल लायफ म्हणून. सेल म्हळ्यार 8 ते 10 जाणां मेंबर्स सांगाता येतात, तांच्या जिणयेन कितें प्रॉब्लम्स आसा ते शेअर करतात आनी तांच्या पैकी एक सोल्युशन सोदून काडटात. हर एका फिरगजेंत सगळ्या YCS जावंक पुरो राष्ट्रीय मट्टार आंतरराष्ट्रीय मट्टार हे सेल लायफ आसा. उपरांत आमची मेथोडॉलॉजी एक विशिश्ट मेथोडॉलॉजी तुमकां सांगता. सी, जज अँड एक्ट. खंयचेय कार्य आमी करतना ताका एक मेथोडॉलॉजी यूज करची आसा. सी, जज अँड एक्ट म्हणजे पळय, पारकी आनी कार्याक देव. फाटले दीस आमी चेन्नईंत आसले. हांव ब्रिस्टन, अमिका, जसिका आनी अशे आमी सांगता गम्मत करून डेस्टिनेशन पुरा भोंवून वचून आसतना आमचे मेथोडॉलॉजी कितें आसा, सी, जज अँड एक्ट, हे कितें म्हणून आमकां समजलें. पयलीं आमकां जस्ट आमी आयकतालीं, बट मागीर आमकां कळ्ळें की ते मेथोडॉलॉजी कितले ग्रेट. जावंक पुरो युनायटेड नेशन्स हे मेथोडॉलॉजी यूज करता. ताचे उपरांत जायते बिस्प कार्डिनल आसा ती हे मेथोडॉलॉजी यूज करतात. खंयतून आयले जस्ट YCS. सो YCSन जायते नेचेंचे आसा, आयल्यार तांचे मार्क्स उणे जातात वा इगर्जेंत आसतात, अशे जायते प्रॉब्लम्स असतात. बट देन YCSक आयले उपरांत तुमकां प्रूफ तुमच्याच फिरगजेच्या युवा विद्यार्थ्यांनी सांगला की कशें जालें. YCSक आयले उपरांत तांकां कितें अनुभव जालो. आनी अशें आमी युवा विद्यार्थी जायते बडी इगर्जेंत आसता, जायते काम करनासता. आमच्या बऱ्यापणाक हे सर कॉन्ट्रिब्यूट जाता. एक प्लॅनिचेंचे आसा की इगर्जेंत वचून आमी टायम वेस्ट करचो, ताचे की घरा बसया. ऑर्डर तुमी शेअरिंगार आयकले. हांव फोर्सफुली YCSक आयली. जायत्यांचे अशें जाल्लें आसा फोर्सफुली YCSक येवचें आनी उपरांत YCS सोडून वेताना रडचें. जायते कडेन जाता. बट देन YCSक आयिल्ली कोणी विद्यार्थी पाठ जावंक नात. YCSक येतात, बरो अनुभव जोडतात आनी तांच्या मुखल्या जिवितांत ती त्या अनुभवा प्रमाणे चलतात. तशेंच बेंदूर फिरगजेंत ह्यो दीस आज तुमी मांडून हाडला, तुमकां अभिनंदन पाठयता. आमी थंयसर बसून राखोन आसचे केदाला भाशणां जातात, केदाला कल्चरल परफॉर्मन्स येता म्हणून. तर तुमचे तेच मागणें आसतलें. देखून हांव सडीत उलयना. जे कितें आज हांगासर हो दीस तुमी आयोजीत केला, तुमकां अभिनंदन पाठयता. हो दीस मुखल्या वर्सांनी तुमचो बांद संबंद घट जावंक, मुखल्या वर्सांनी असली कार्यक्रमां युवा विद्यार्थींक येवंक, फिरगजे तर्फेन फिरगज गवळीक मंडळाच्या तर्फेन तशेंच सर फिरगजगरांचो सहकार, संपूर्ण सहकार आमच्या युवा विद्यार्थींक दिवन मुखल्या दिसांनी फुलोवन येवंक तुमचे लागीं विनंती करता आनी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. Thank you, Anson, for joining us today and contributing to the young Catholic student community. I am pleased to invite a young and dynamic leader who has been instrumental in guiding and inspiring the youth in our Catholic student community. Please join me in welcoming your student director, Reverend Father Johnson Pereira, to share his valuable insights. Over to you, Father. वेदीर सोबच्या मनाच्या सैर्यानो, तशेंच म्हजे मुखार आसच्या बेंदूर फिरगजकारांनो, YCS संद्यानो, धर्म भयणीनो आनी तांच्या भुरग्यांच्या वडिलांनो, तुमकां सोमेस्तांक हांव बरी सांज मागतां. YCS असो ह्या वाराडे असो दिरोक्तर जावन लास्ट वर्सा आदल्या वर्सा म्हाका नेमाक केल्लो आनी कितें म्हजे तावून जाता ह्या तरणाट्या भुरग्यांक म्हजे तावून दिवंक जाता ते सकड हांव करनच आसा. मुखल्या वर्साचें ह्या वर्साचें प्लॅन रेडी जावन आसा. मुखल्या दिसांनी तुमकां फिरगजेंत कळटलें. आज ह्या बेंदूर फिरगजकारांक संतोश असो दीस. साबार तेंपा उपरांत YCS डे हांगासर आचारान तुमी करतात. तुमकां अभिनंदन पाठयता. तुमची तालेंतां ह्या फिरगजेंत
तुमच्या कुटुंबांत वाड्यांत तशेंच फुलोवन देंवदी म्हणून म्हजी आशा जावन आसा. एक ल्हानशी काणी सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. एकलो व्यक्ती आसलो आनी ताका एक ल्हानशें बिझनेस म्हूण येता. तें बिझनेस जावन आसा बेलूनाचें. हिलियम बेलून्स तुमी पळोवंक पुरो. तें भरचें हिलियम वाऱ्यान तूं भरचें आनी वयर सोडचें. हें तुमी सगळ्यांनी पळोवंक पुरो. ताचे कडेन विविध रंगाचे बलून्स आसले आनी तो बिझनेस बरें जातालें ताचें. केदाळ बिझनेस इल्लेशें डल जाता तवळ तो एक एकच बलून पुंगता. बलून तातूंत हिलियम एअर भरता आनी वयर सोडता. तवळ ल्हान भुरगीं तेणे आसलीं भुरगीं पार्कांत आसलीं भुरगीं तो बलून पळयतात आनी आपल्या आवय बापायक सांगतात म्हाका तो बलून जाय म्हणून. आनी अशें ताचें एक बिझनेस स्ट्रॅटेजी जावन आसली. अशेंच एक दीस जावन आसतना बिझनेस जावन आसतना पार्कांत तो आसतना एक ल्हानशें भुरगें येवन ताचें जॅकेट ओडटा. खंयचे बलून वयर सोडल्यार वयर येतात गे. खंयचे कलरचे बलून सोडल्यार वयर येतात गे. ब्लॅक कलरचो बलून तूं वयर सोडताय गे म्हणून ताका विचारता आनी ब्लॅक कलरचो बलून वयर तो सोडता आनी बलून वयर वेता. ताका भुरग्याक संतोश जाता. तवळ तो व्यक्ती म्हणटा बलूनाचो कलर खंयचोय जावं न्ही पूण ताचे भितर आसचें तें हिलियम तें वारें तें ताका वयर वचून पावयता. वय मोगाशे न्हू तुमचे भितरय असलेंच तालेंत आसात. ल्हान ल्हान जावं पुरो व्हड व्हड तालेंत आसूं पुरो. हांची तालेंतां तुमी आयकलीं. तुमचे भितरय तीं तालेंत आसात ती तुमी उर्जीत करूंक आसा. आनी तें प्लॅटफॉर्म खंयचें म्हळ्यार YCS तावन सुरू जाता. फळां जातना तुमचीं पाळां तुमी विसरनाकात. म्हणजे तालेंतां तुमचें तें आसता आसतना तुमचीं पाळां म्हणजे तुमचें कुटुंब तुमचे YCS सांदे तुमचे फ्रेंड्स तुमची फिरगज विसरनाकात. एक बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार YCS ECDंत मस्तू एक्टीव आसा. ना म्हणना मस्तू एक्टीव आसा. सक्कड भुरगीं येतात खेळटात लिसांव शिकतात आनी जिविताक लिसांव ते आपणायतात. आनी तशेंच तिनच भुरगीं ICYMाक इल्लेशें फाटीं सरतात. कित्याक म्हूण कळना तुमची तालेंतां देणी YCSांत कशें तुमी उर्जीत करतात. तिनच देणी मुखार ICYMाक इल्लीशीं दाखया. फिरगेज इल्लीशी बळवंत करा. जंय तरणाटी फिरगेजींत वावर करतात ती फिरगज मुखार जिवाळ जाता. तुमकां सोमेज सांग ही ल्हानशी संदेश दिवन म्हजी 2 उतरां आखेर करता आनी परत तुमकां अभिनंदन पाठयतां. देव बरें करूं. Thank you, Reverend Father Johnson Pereira, for being here with us today. We were delighted to hear your thoughts and experiences. It is my privilege to invite our esteemed guest, Mr. Prajwal Sequeira, to address the gathering. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तां. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हब्बा आसात. ओके. वेदिरासच्या डिरेक्टर बाबानो सहायक डिरेक्टर बाबानो YCS ECD हाचे डिरेक्टर बाब जावन आसात आनी तशेंच आमचे मुखेल सैरे आसात विविध हुद्देदार आसात. तशेंच हांगासर मुखार आसच्या बेंदूर फिरगजकारांनो आनी सर म्हज्या युवा मित्रांनो तुमकां म्हजो प्रणाम. आनी तो मॅडमान पयलेंच सांगलां 2.5 मिनट या 3 मिनटां भितर उलोवन मूख दिजें म्हूण सांगून 2 मिनटां भितर उलोवन मूख दिजें म्हणून म्हजी आशा जातलें म्हूण चिंता. गोतुना पळया तुमकां एक सवाल. एक मनीस सक्सेसफूल जायचे जाल्यार ताचे कडेन कसले ट्रेट्स आसाचे कसले कॅरेक्टरिस्टिक्स आसाचे की ताचे कडेन कसली क्वॉलिटी आसाचे तुमी व्हडल्यान सांगिचे म्हणून ना चिंता. तुमच्या मतीक एक शब्द आयला आसूंक पुरो ऑलरेडी पूण म्हज्या लिस्टीर हांवें तशें चिंता आनी म्हज्या लिस्टीर साबार संगती आसात अशे असले क्वॉलिटीज आसाचे म्हूण. आनी तातूंत म्हज्या लिस्टर टॉपर आसचो एक वर्ड तो जावन आसा फोकस. फोकस. Focus on what? Focus on your goals. Focus on your talent. Focus on your passion. Focus on your life. Right? येदोळ म्हणसर YCSांत आमी
पळय पारकी आनी कार्याक देव म्हूण चिंतलां आमी मेथडोलॉजी आमी शिकल्या पूण आनी मुखार येताना आमी कितेंय करता जाल्यार फोकस इम्पॉर्टंट फोकस ना जाल्यार आमी खंयी पावना रायट त्या देखून आतां थोड्यांनी ऑलरेडी तांचे गोल्स चिंतला आसूंक पुरो हांवें युवा जनांचे कडेन विचारलें जाल्यार 50% युवा जनांनी सांगचें आमी आनीक चिंतूना आनी मुखार चिंतीचें जावना आनीक डिसायड जावना पळयचें ना दीस इज हाय टायम येदोळ चिंतून जायचें आसलें पूण जावना जाल्यार दीस इज युअर टायम तुमचे गोल्स डिसायड करा आनी फोकस ऑन दोज गोल्स म्हणजे 25 वर्सां जाताना हांव खंय आसाचें खंयची गाडी घेवचें खंयचे हुद्द्यार आसाचें हें आमच्या मतींत घट्ट बसला जाल्यार वी वील बी अ सक्सेसफूल पर्सन इतलें सांगून म्हजी 2 उतरां आखेर करता आनी ह्या एका कार्याक म्हाका आपण दिल्ल्या बेंदूर घटकाक हांव देव बरें करूं म्हणटा सबार कार्यक्रमां तांणी केल्यात बेंदूर युनिट भारी एक एक्टीव युनिट मंगळूर DSAचेंत अशेंच कार्यक्रमां मुखारी जावं दी मुखारी हांगासर YCSची वाड आसूं दी म्हूण सांगून आयकल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा 3 cheers to YCS बेंदूर युनिट हिप हिप आयकना व्हडल्यान हिप हिप आनी वन लास्ट टायम हिप हिप थँक यू अँड लव यू ऑल Thank you, Mr. Brazil Sequeira, for your enlightening words. We have our very own Reverend Father Vincent Montero, President of today's function, and the parish priest of our church to enlighten the youth with his vast experience of being among the youth and leading them in various capacities. I saw Mukil Soiro, National President Anson, याजक भवनो आनी सर्व वेदीर असल्या मोगाचनो आनी वेदी मुखार असल्या तुमकां सुमेस्तांक म्हजें वंदन YCS डे म्हळ्यार म्हाका येयल्लो स्पिरीट चडटा कित्याक म्हूण सांगलां तुमी जाणात म्हजें 25 वर्सां म्हजें लायफ YCSांत करशिल्लें पूण हांचे तसलो अवकाश म्हाका मेळ्ळो ना एज अ स्टुडंट टू बी अ YCSer ऑर YSMer हांव यूथ डायरेक्टर अपॉयंट करता आसतना YCS YSM काण येवंक पडलें आनी ताचे उपरांत द जर्नी कंटिन्यूड टू द इंटरनॅशनल लेवल आनी 25 years ह्या भुरग्यांक ओडटुगे युवजांक ओडटुगे कितें म्हणचे तरणाट्यांक ओडटू बरसोन मातरो जालो एन्सनान येदोळ सांगलें तुमकां वडिलांक YCSाक जॉयन जावन भुरगीं पार्ट जावनान करेक्ट न्हू येस दॅट्स अ फॅक्ट हांगा मात न्हय भारतान मात न्हय सगळ्या एशियाचो डायरेक्टर आसतनाय आनी वर्ल्ड कावन्सिलाचो मेंबर आसतनाय आय हॅव सीन दॅट एटलिस्ट दे हॅव प्लॅन देयर लायफ दे हॅव सर्टन ओरियंटेशन तांचे जिणेक तांकां दिशा तांचे जिणी बांदून हाडूंक तांकां एक अवकाश आनी तशेंच तांची मोद क्लियर जाता क्रायसीस आसतना हाव टू मॅनेज दॅट क्रायसीस ताणें येदोळ तुमकां सेल लायफा विशयी उडास केलो सेल लायफ दॅट इज अ मोस्ट प्रिफर्ड थिंग आनी सगळें मुवमेंट आसचें सेल लायफान ताचे उपरांत पुरा इट इज अ कॉर्डिनेशन सेल लायफ इज दॅट 8 to 10 people पयलें 12 आहल्यात आनी 10 देवेलांगी वय so the maximum could be 12 manasile why and that is where the students share their life and support each other and ya mukhantra mukaro sungtanka adar sada and tanchi methodology idol sumka sangli see judge and act ata tache additional translation is awareness reflection action and evaluation is a must maulamapan is a must and ye methodology and Sinan president idol tumka sangla it is accepted by most of the international organizations. Congregation ani accept kela. Novitiates are following this. कित्याक ये basic. अच्छे मुखांतर अनेक गसन तुमकां सांगलें focus करीजे. Focus करूंक this is the beginning. देखून म्हाका इल्लीशी बेजाराय आसा बिंदुरकारां कडेन. तुमच्या भुरग्यांक तुमी धाडल्यांत आमी आयिल्ल्यांक सांगचें येवनातल्या विशयांत तुमी एनकरेज करीजे हेरां भुरग्यांकय हातूंत जॉयन जावन तांचें जिवन मांडून हाडूंक
आज इतलें बरें कार्यक्रम ताणें वेरी सिस्टमॅटिकली मांडून हाडलां खंडीत जावन बेंदुरांत 100% कोंकणी उलोवचें बारीक कश्टांचें देखून इंग्लीश आनी कोंकणी बोरशिला जाल्यारय खंडीत जावन वेरी सिस्टमॅटिकली बरें कार्यक्रम मांडून हाडलां आनी दीस इज अ वे ऑफ लर्निंग दीस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द लिडरशीप त्या खातीर एक क्लॅरिफिकेशन म्हज्या युनिटाक सांगूंक अपेक्षीत आहा कोणेंय तुमी ECD म्हळ्यार खाले म्हण तांकां सांगो ना कितल्या जाणांक वता ECD म्हळ्यार खाले म्हूण नॉट द YCS सिनियर्स ECD म्हणाले तुमकां गोत्त आसा OCD कार्मेलीत पाद्राबांचें ECD म्हूण सांगल्यार एपिस्कोपल सिटी डिनरी ही आमचो वाराडो म्हणटात एपिस्कोपल सिटी डिनरी आमची डिनरी म्हणटात एपिस्कोपल सिटी डिनरी म्हणचो अर्थ बिसायबू आसच्या वाराड्याक आनी कॅथेड्रल आसच्या वाराड्याक एपिस्कोपस इज बिशप तशें जाल्यार एपिस्कोपल डिनरी म्हणटात त्या खातीर केदाळे फर्स्ट स्पिकरान म्हणी त्या विशयांत तें खालें म्हूण सांगाचें कित्याक हर एकल्यान सांगलें तांकां घुसपडटा OCD गी ECD गी म्हूण सांगून देखून परत आमच्या YCS स्टुडंटांक बरें मागता कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा वडिलांक तुमी सपोर्ट दिल्लो तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा यू वील नॉट रिग्रेट फॉर सेंडींग देम फॉर YCS धाडल्यार तुमी खंडीत जावन बेजार पावचे नात आनी उरल्यांक एनकरेज करा नवे आज मसुजन आयल्यात सकाळीं आज न्यू कमर्सांक काणयो सुदीसी आसलो देखून तांकां एनकरेज करा कित्याक तुमच्या भुरग्यांचें फ्युचर बिनदूरचें फ्युचर तांचेर हुनून आसा आनी ह्या वरवीं आमी कितलेंय वावर केल्यारय तुमी तांकां तें एनकरेज केल्यार मात तें साथ जाता देखून तें करा तुमकां देव बरें करूं Thank you, Father Vincent Montero, for your insightful words and leadership. Now, I would like to call upon Joel Kutina to share her experience and express her gratitude towards our dear outgoing YCS students. Good evening to one and all gathered here. I remember the first YCS meeting I attended, a few known faces, a few unknown. But I was thrilled and excited to join this family. And our dear seniors, you always made us feel like it. You all have played a very important role in leading and guiding us in this journey, be it weekly meetings or prayer services, practices or events, picnics or outreach programs, working together or dancing and singing together. We have had the best time of our lives thanks to you all. You have not only helped us but also corrected us whenever required. Sometimes when we could not see our own potential, you have encouraged us to do something for YCS and for others. Learning and enjoying alongside us, we have had a lot of fun experiences, and this is why it is a very heavy heart that we, your juniors, have to bid you farewell. All of you seniors have always given your best to YCS and therefore have been our inspiration to do the same. I would like to wish all of you the very best for your future endeavors. A big thank you for constantly being there and supporting us. We hope to always keep in touch and see you all again. The memories we have made will always be cherished. Thank you once again. And don't forget, once a YCS member, always a YCS member. Thank you, Joel. We have now reached the end of our event. But before we conclude, we would like to express our gratitude to everyone who has made this day possible. I invite Ivan Sequeira to propose the vote of thanks. काळजा तावन देन वाचतांव ये सोम्या तुवें केल्या सर्व उपकारांक हे आयचे कार्य यशस्वी जावंक सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव तुमचे मुखार उबी आसां धन्या देवान हो दीस ही घडी फावो केल्ल्याक आनी हे कार्य बऱ्या तरान पोंताक पावूंक आदार दिल्ल्याक हांव अर्गां पाटयतां हांव उपकार बावडटां आमच्या फिरगजेचो विगार आनी YCSचो डिरेक्टर मानादेक बाब विन्सेंट मोंतेरोसो देव बरें करूं बापानो तुमच्या सहकाराक उत्तेजनाक तशेंच सदांच युवा जनांक बरें करूंक प्रोत्साह दिल्ल्याक
हांव विनंती करतां फादर विवियनाक आमच्या विगार बापाक उगडासाची काणीक दिवच्याक. आयच्या कार्याक मुखेल सैरो जावन हजर जाल्ल्या मानेस्त प्रज्वल सिक्वेराक हांव देव बरें करूं म्हणटां. हांव विनंती करतां आमच्या विगार बापा लागीं आमच्या मुखेल सैर्याक उगडासाची काणीक दिवच्याक. आज मानाचे सैरे जावन हजर जाल्ल्या मानादेक बाब जॉन्सन पेरेरा आनी मानेस्त एन्सन नाझरेत हांकांय सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटां. हांव विनंती करतां श्रीमती अनिता फ्रँक आनी सिस्टर जॅनेट सिक्वेरा हांणी मानाच्या सैर्याक उगडासाची काणीक दिवच्याक. सदांच आमचे सोवे आसून तांच्या हास्त्या तोंडान आमकां सहकार दिवचे जावन आसात YCS असिस्टंट डायरेक्टर मानादेक बाब विवियन रॉड्रिगस. तुमकांय देव बरें करूं फादर. आयच्या कार्याक हजर जाल्ल्या जेसिका सांतमायर डायसिजनल YCS प्रेसिडेंट आनी ब्रिस्टन रॉड्रिगस रिजनल YCS प्रेसिडेंट हांकांय देव बरें करूं म्हणटा हांव. आयच्या कार्याक हजर जाल्ल्या आमचे सहाय्यक विगार बाब लॉरेन्स कोटेनो, वस्ती याजाक बाब डेन्सिल लोबो आनी पाद्वा कॉलेजीचो प्रिंसिपल मानादेक बाब अरुण लोबो आनी हांगासर जमलेल्या धर्म भयण्यांक हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. आमचे फिरगस उपाध्यक्ष मानेस्त विनोद डिसोजा आनी कार्यदर्शी पॅट्सी ब्रिटो हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटां. आमकां सदांच सहकार आनी पाठिंबो दिवच्या आमच्या YCS एनिमेटर अनिता फ्रँक आनी सिस्टर जॅनेट सिक्वेरा तुमकांय हांव रनी जावन आसा. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सुमेस्त वाड्याच्या गुरकारांकी हांव देव बरें करूं म्हणटां. आमकां सदांच उत्तेजन आनी मार्गदर्शन दिवन हर एका आयतारा YCS मिटिंगाक धाडिल्ल्या आमच्या आवय बापायक आमी आभारी जावन आसा. आयच्या कार्याक सावंड्स आनी लायट्स अदाकसून दिल्ल्या क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्साक हांव देव बरें करूं म्हणटां. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटां. Thank you, Ivan, for expressing our heartfelt appreciation. With that, we come to the end of our YCS Day program. We hope that you have found inspiration and joy in today's program. Let's keep the spirit of community service alive and continue to make a positive difference. Thank you all for the presence and participation. Now, I request all the people on the podium to go to the audience.
Put your hands together for our vivacious dancers as they come forward to entertain you. ta drum dum ta drum ta dhalam ko tak tak ko da da gida 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 drum ta ka drum ta ta kita ta da ta drum gida drum ta ta dum ta rum ta kita ta da gida gida ta ri ta dana ta run ta dim ta da drum ta nam ta rum ta ga dim ta gida gida dim ta gida ta drum dim da ta drum nam da ta drum tam ta kita dana ta da gida dim ta gida ta drum dim da kita drum da kita da drum da kita ta drum gida drum ta dana ta drum dana ta gida பழிவாழ பத்ரவட்டகம் கையிலேந்தும் தம்போரட்டே நல்ல செடி திரும்பும் செல்லு களி களி தொடங்கி அங்கரங்கரே பழிவாழ பத்ரவட்டகம் கையிலேந்தும் தம்போரட்டே நல்ல செடி திரும்பும் செல்லு களி களி தொடங்கி பழிவாழ 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 ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या. सेन्योरिटा सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या. Daryl Mascarenhas. अंजासारखे चिडून ते नाव ताचे बेला दिसता रूपन सुंदर बाबा संकरजी येता सोलताना ते माडी कशे हलतानी दलता आजकाल आमचो गुपित बाबा मोग चलवता. योरे तू योरे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता. बुगले मुझे देखून बसून घुमरे मुझे केसरे बसून मुझे करना भाकऱ्यो लाटयता. डॉली मुझे डॉली काळीज मुझे सोरलाय तुवें डॉली. डॉली मुझे डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली. दर्या कुशीन फुड करून बोसरे तांडेला सांजे वेळा सूर्य पळय तामसो जाला. कारवी सगळे सांगता मेळून रांपणी ओडिला इशिल्यान पळयताना चंद्रे मोदेला. ते किंदी वाजवता कोण अंडान बसून धुमकी पळयता. वा वा तो ताळो रंगयता नारी मोरे नाच सोबयता.
Matches are made in heaven. But don't worry, you won't find this happening with our next performers. check check इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा जान का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशिया दबे दबे पाँव से आए होले होले जिंदगी होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताने लगा के चल तुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया चार दीवारें फिर भी झरोखे खुले बादलों के होठों पे शके हरी पंख चले ना हो कोई टकरारे अरे मस्ती कहा के चले प्यार के सिंकों से महीने का खर्चा चले दबे दबे पाँव से आए होले होले जिंदगी होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताने लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपनाए आशिया इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया ओडलतावन पुरा इंग्लिशांत तुलून आसात तुमकां समजालेंगी ना म्हण म्हाका गुत्तू ना हांवें आयकल्ल्या प्रकार एक इंग्लीश मास्टर आसा गई
Check, check, check. म्हजो पूत भारी हुशार ताका हांवें इस्का लागला शिकोवंक गुत्त आसा तुमकां गुत्त आसा अरे तूं पाट येवन असो इस्का लातावन त्यो पाट येवन आसा ये रे विगी खंय गेलाय लो येवन इतले लो येस साईबा तू काल करनाय ते म्हाका म्हातारो म्हणटा तो हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल टीचरीन म्हाका इसका जावन भायर घालें पुरो पुरो तुजे हात काढ ते पहिले काल्याक भायर घाला तुका ते आसा न्ही टीचरीन म्हाका हांगा सांगूंक सांगलें ते काले सुलाभ रे तितले येना तुका अळे हांगा दाखयता यो तुजो मांडो ये मूगू ये किवी ये काण्णू इतले सुलाभ ते न्ही हांगा इंग्लिशान सांगूंक सांगला इंग्लिशान गे अळे म्हाका खंय गुत्तू इंग्लिशांत हांव पास जाल्लोत 1 2 3 4 तरगती मात्र तशें तुका धाडला हांवें इस्कालाक शिकोवंक आनी यो 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 पाटी आयला आतां हेका काल कशें शिकोवचें ताका इंग्लीश कोणी मुणी आसत त्या इंग्लीश गुत्त आसतले हांगा कोणी आसत गी कोणी दिसना हांगा अरे शिकेरी माम आयलो ओ मानवा तू कसो आसय रे बरो आसा तूं कसो आसय तुजो पूत हांगा कितें करता ताका इस्काला गे ताका इस्काला तो भायर धाडला वय गे वय म्हणटा ताका हांगा इंग्लिशान शिकयचें खंय वाय बा पुर्णा खंयचो कोण यो ते वाय न्हय सैबा हांवें इंग्लिशाचे वाय म्हळें वाय कित्याक वाय अरे तुका इंग्लीश येता इंग्लीश व्हेरी नायस कमिंग I talk with English, I walk with English, I eat with English. So good, damn it! हेका येता बरें वय तू आतां म्हणलें न्ही इतलें तातूं आखरेचें तें कालें डायन डाय म्हणलें तुवें ताचे अर्थ कालें म्हाकाय गोत्तू ना आले मागीर तें म्हणना बरें मागीर तुका येता न्ही म्हाका इंग्लीश फुल टॉस येता फुल येता म्हाका इल्लें इंग्लिशान हांगा सांगून दितात ओके हांव तुका शिकयता पीसेस ऑफ बॉडी म्हाका एक बेत दी तू केलें दाखयजें न्ही खंय म्हाका आतां तुका शिकयचें जाल्यार म्हाका एक बॉडी जाय न्ही बॉडी म्हणल्यार कालें रे बॉडी म्हणल्यार ते हांगा आतां हांगा खंय तो नाटचे आमी आतां सिमेस्त्री तो नाटल्यार तूं विकार जोर करता वय न्ही हांवें मात ते बॉडी म्हणून आसयबा हांवें म्हणलें एक जीव बॉडी मानवा दी म्हाका मानवा दी म्हजो पप्पा आसा रे मानवा तुजे पप्पाचें नांव मानवा न्ही तर आतां हांव तुका हांगा आचेतावन शिकयता शर्ट काड रे राव काडटा इतले जायत न्ही इतले खंय पावता रे मागीर वयर कर आसन तुका दुसरें काम ना
आता बॉडी पळयता बारी बरा बारी बरा बारी बरा रे तुझा बारी बरा बारी बरा बारी बरा बॉडी ताका समय आसीच जाय शिकोंक आता पळय बॉडी आणि हांव तुका बॉडी शिकयचें जाल्यार तू अटेन्शन रावपाचें अटेन्शन ते कशें साहेब हात वयर धरल्यार हात वयर दवर जायत आता दिस इज हेड दिस इज हेड हेड द उलय ब्रेन ब्रेन द नेक्स्ट आईज आईज डूइंग seeing, tooping, wonging, everything. Yes, everything doing. From eyes tirth, nose. Nose doing, musing. काले शिकयताय साहेब ताका तू काले म्हणटाय माय हांव समा सांगता ता साहेबा आता नोज द tirth, mouth. Mouth उलाय 32 teeth. 32 रे जिबर काढ रे 32 teeth and tongue काय मुंड रे टंग रे टंग ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ते सत्य सांगले तुवे आता औदा तित्त चेस्ट ओ तेगी ते neck what is that neck everything coming shita coming usmod coming dam kattuni coming everything coming after that coming chest हात सकल घाल रे मैं दाखवूनचे कशे तू दाखे नका सकल घाल रे this is chest chest has 2 parts appadamane ippadamane आता now you turn don't turn आता ताचे सकल असा stomach द उलय kidney ankiti everything अरे मरते मल्ला बोटी येल्ल्या बोटी everything inside now you turn please turn whatever going inside stomach coming from drainage system dropping full you turn again after stomach coming family planning control काले म्हणताय साहेबा शिकेजे ने साहेबा तका पास्ता बोले after family control planning coming legs what coming what legs काढ रे तुझ्या तोंडातून बोट कितले चिवताय साहेबा legs doing running and leaping हसून हसून कोणी पडल्यात की सोमा आसात न्ही तुम्ही Here come our multi-talented and beautiful YCS girls to mesmerize you with a dance performance. I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आने माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी Hey you, I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आने माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी अब दिल करता है हाले हाले से मैं तो खुद को गले लगाऊं किसी और की मुझको जरूरत क्या मैं तो खुद से प्यार जताऊं
लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो। हंसती गाती लड़कियां, ये खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। इन सब के मन, इनकी धड़कन, सुनो जरा सपने क्या है, इन आँखों में दिल में है क्या अरमान। So shake it out, boogie and shimmy. Yeah, 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 yeah. You hear my body talk to me. So shake it out, boogie and shimmy. Yeah, 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 yeah. Girls like to swing. जरा आगे निकल के, नए रंगों में ढल के, अंदाज बदल के, मस्ती में है जीना, जीवन रस पीना, ये बात हुई ना तेरी बिंदी है या सर्च लाइट है, साड़ी में लिपटी डायनामाइट है, खुद को भी शीशे में देख ले, समथिंग तुझ में नॉट राइट है। चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है, सुन जरा मस्त ग्रूव है, मामला फुल प्रूफ है। सोनिए दिल पे गिरी एक जोर की बिजली, लौंग का तेरे जब लिश्कारा चमका चमका चमका। Show me the झुमका, show me the झुमका गिरा दे, जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे, नच के दिखा दे सबकी धड़कन, कदम से कदम मिला दे। चाल के चाल बिछा के, दिल को यूं के हाल बना दे, सारे दीवाने माने, देख कोई ऐसी को देख लख लख परदेसी girl, ain't nobody like my देसी girl। देख लख लख परदेसी girl, सबको सोने वाली देसी girl। Who's the hottest girl in the world? देसी girl, देसी girl। तुमका लगाई के she rock your world। देसी girl, देसी girl। वाओ वाओ, ये परफॉर्मेंस तो सुपर से भी बहुत बहुत ऊपर था। अरे मैं तो भूल ही गई, अभी तो ब्रेक लेना था ना। चलो चलो मिलते हो ब्रेक के बाद। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। रजनी don't miss that chance, all the Rajini fans, don't miss that chance. समुंदर
crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith the Con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. Anyhow, sing the chorus and it goes. I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Dream wake up critical condition Hey artham quake up hilodala sab shake up Rende mone nale तरावळ वस्तुरांचे बंडर हाय हॅलो नमस्कार स्टोन एजेतून प्रेझेंटेज खंयच्याय वस्तू तुमकां जाय तर करिनाकात घडाय कॉन्टॅक्ट इमिडिएटली अस परकट कंपनी विथ बेस्ट ऑफर्स Music binds hearts together and connects old and young. Wouldn't you like to listen to a favorite? Presenting Alan Sequeira to take you down memory lane. Check. No ship moving gasle, get nashin tonk nasle. Gona ke tira kaga saiba mata bogla dosle. Goma ka meula betto saiba kazar zaun fasle. Magir to kite munda zanat. Yo bale yo, soro magazai poilo. Solo magatina sala tuzo fotolo toklo Yo baile yo Solo magazai poilo Solo magatina sala tuzo fotolo toklo Salo koslo, baila boro aslo, koslo monon demsa saiba ye unta cher koslo, zoro bionek dis mozo kordo pasan taslo. Magir to kite munda zanat, yo baile yo, zoro magazai boilo, zoro magadina sale tuzo fotolo tuklo. Yo baile yo, zoro magazai boilo, zoro magadina sale tuzo fotolo tuklo. Thank you.
Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? हजारे छोकरे भेजा ना ठोकरे और अपन पंगा नहीं करना दंगा नहीं करना कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस तेरी टाई टाई फिस तेरी टाई टाई फिस तेरी टाई टाई फिस 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 Let's dance. Let's है muscular, है popular, है muscular, है popular, spectacular, he's a bachelor. पप्पू की गाड़ी तेज है, पप्पू कुड़ियों में क्रेज है. पप्पू की आंखें लाइट ब्लू, पप्पू दिखता अंग्रेज है. राडो की घड़ी हाथों में, परफ्यूम गुची वाला. But पप्पू can't dance. पप्पू can't dance साला. हाँ पप्पू नाच नहीं सकता. Abusadamente. अयो दीवा मेरा चैन वैन सब उजड़ा. जालिम नजर हटा ले. मेरा चैन वैन सब उजड़ा. जालिम नजर हटा ले. बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले. हाँ, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा. मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा. कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना. कजरा रे तेरे कारे कारे नैना. सोनी दे नक दे सोने लगदे मैनू. सोनी दे नक दे सोने लगदे. सोनी दे नक दे सोने लगदे मैनू. सोनी दे नक दे सोने लगदे. ओ कहंदी ओ जेम कहंदी ओ जाने जाना कहंदी ओ जेम कहंदी ओए 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 ओ जेम कहंदी ओ जाने जाना कहंदी ओ जेम कहंदी ओ जाने जाना कहंदी. I see you looking at me. आजा बात कर दिल की. होने लगेंगे सारे. You know it, so sing it. Now throw your hands up and say. आमची कोंकणी संस्कृती भारी सिगरेस्त आसा. एका सलेच्या जिवनाची हंत उतरोवची घडयो पदां मुखांत्र दाखोवंक येतात आमचे तुमचे मुखार आमचे वायसीएस सांदे.
Check.
खरेंच ग्रेस्त आसा आमची कोंकणी मायभास. Social media, social media, social media. All of us are always caught up with social media. To bring awareness about the pitfalls of social media, we present before you a short skit. Hello, hi, here am I, your soulmate. आमचो सांगाती सुखान तशें दुखान, पिडेन तशेंच भलायकेन सदां सांगात चलता. I am in your pocket, closer to your heart, more than anyone else. मुजे खातीर लोक नीत कळटा, जे वांजोविना, जीव सोमेत दिता, पूण पुराच्या जिवनांत हांव बारीस इम्पॉर्टंट. हांव मोस्ट लकीएस्ट पर्सन तुमचो. आय एम योर ओन. Hi, I am your own part. I am powerful than any media. तुमच्या मंडा भितर हिस्ट्री वसना तरी तुमची स्टोरी सगळ्या संवसारार सेकंडांनी हांव पावयतां. You and I are inseparable. I am your own. हॅलो, म्हजो ओळख नातलो कोणच ना. सकाळी दोळे उक्तेकन राती न्हिदेन दमता म्हणशेर म्हजेंच ध्यान. हांव तुमचो. रील रील रील. घरा भायर, घरा भितर, मार्गार, बसार, रेलार, रोडार, तोडार, हर एक लोकांच्यान बिजी आसा. रील. भायर गेल्यार कठीण वत. ह्या शिरंदिरेचो पावस म्हाका भायर वचूंक नाका. तर हांवच येता तुमच्या घरच्या मेटाक. ल्हानशे सुवेतावन धरले व्हडले फ्रिज्जा पर्यंत हांवच येता तुज्या घरच्या मेटाक. मैं हूँ आप सबकी जान. मैं हूँ बँक नाका, चॅक नाका, पोतयेंत किळकुळे नाकात, पर्सांत नवेच नोट नाकात. वन क्लिक अँड यू पे. आय एम युअर. आमी नासतना तुमचें जीवन जायतली चिंतूंक. ಆಯ್ಲು ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು. ಸ್ಟೈಲು ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು. ರೀಲು ಫುಲ್ ರೈಲು ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು. ಬರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಕೈಲಿ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲು. ಆಯ್ಲು ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು. ಸ್ಟೈಲು ಕೈಲಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲು.
Social media has become a part and parcel of our lives. We have reached the stage where we can't think about surviving without them. They are boon as well as bane. It's not if not used responsibly. मम्मा डैडा आज मुझे रिजल्ट ने वही रिजल्ट पडे तुझे नंबर सांग पळया मुझे नंबर की 780116 वाव 92% 92% Congratulations. I'm proud of you. Thank you, Dada. Congratulations, Erlin. Thank you, Mama. Ivan, घरा आयलाय गे तू आज ಗೊತ್ತು ने आज मुझे रिजल्ट आसलने 92%. Thank you. Dada, आता म्हाका 92% मेळ्ळा ने म्हणजे डिस्टिंक्शन मध्ये आता एक कालमणी गिफ्ट जाय जे ने काले जाय तुका म्हाका एक मोबाईल फोन मोबाईल फोन घे ना डाडा ताका फोन कार्ड घेवन दी नाका आतां पुरा भुरगीं पाड जावन आसत तुझे मोबाईल फोन आसा तू पाड जाला न्ही आसंदी आयवेन शी इज रेस्पॉन्सिबल लायक दॅट थँक यू डॅडा थँक यू एका वर्सा उपरांत अर्लिन जेवंक के पुता काले सगळो फोनार बसताय तितले काले आसा फोनार काले तुझी किरकिरी सध्या पळयले किरकिरी तू तुझे काले बोब घालते गो सांगू ना मम्माक 2 सब्जेक्टांत फेल जालाय म्हणून काले फेल जालाय आमी तेश विकी हांगा काले गजाल तुमचे पळय अर्लिनान 2 सब्जेक्टांत फेल जाला ते हे सत गे अर्ली तुका इसरले पुरे हांडीन तुवें फेल जावनचे गे सॉरी डॅडा मम्मा आनी मुखार हांव तशें करना प्लीज मम्मा आय एम सॉरी इट्स ओके पुता नेक्स्ट टायम बरें करून शिकून बरे मार्क्स काड आयविन हे फोन तुजेडेच दवर म्हाका नाका आनी बरें करून शिक तूं अर्लना बरी सबाल भुरग्यांनी मोबायला वरवीं आपले भविश्य पाड केले आमकां कळोवन येता Hello guys. Hello. Hi. What happened? Why are you guys looking at me like that? काले झाले? करचे पुरा केले आता काले सांतिनी बिरी करते तू काले उलोवन आसताय हांवें काले केले Ask yourself that. म्हाका गुत्तू ना सांग काले केले हांवें फोन चेक कर तुझे धाडटा Oh my god. हे हांव न्ही हे हांवें करूं ना दिस इज नॉट मी देवा हांवें घरा आतां कशें वेचे मम्मी डॅडी खंयचें तोंड दाखोवचें आयलेंगी तू घरा आमच्या समाजान मोरी हातान सोडली तुवें समाजेन तोंड दाखयनातलं बरी कण सोडले तुवें डॅडा डॅडा हांवें केल्लें न्ही तें हांव न्ही तुमकां म्हजे वयर पात्य न्ही ना तोंड काम हांवें जमली नातल्यार अर्स बरें आसलें तुका ये देवा हे काले जाले ते हांवें केल्लें न्ही ते कोणें म्हाका माफ केल्लें हांवें केल्लें न्ही म्हाका म्हजे फ्रेंड्स म्हजें तोंड पळयनात मम्मी डॅडी म्हजें तोंड पळयनात हांवें काले करचें जेन I didn't do it. I didn't do it. It's okay, it's okay. I know it's not your fault at all. And nowadays, morphing videos, photos, it's become a big scandal. Look, we can find a solution for this. We can do a police complaint, and there are people who can help us in the cyber crime. And don't worry, I will talk to auntie and uncle about it, okay? Come, let's go. As you see, many youngsters these days are being victims of social fraud, cyberbullying. Using social media and gadgets is not a bad thing, but excess use of these gadgets can be dangerous. Here are a few points to remember while using social media.
Be careful, cautious, and conscious. Protect your information and your privacy. Privacy is priceless. Protect it. Don't expose yourself online. Be cautious. Never expose your identity. Safety on social media means peace of mind. Think before you post. Think before you click. Don't be a victim online. Thank you all for that meaningful act. Here is your host, Delilah D'Souza, signing off for the day. Hope you had a memorable one. I request you all to kindly rise for the YCS anthem. Thank you. 3 cheers to YCS. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip.